malo e tau lava. Tai re ngo tolu mea mai koe ni he laivi koe ni. Laivi koe ni whatu pake na o si. Koe my local time here is 5:32 in the morning. So ai ke walo si malolo ke ko mi hopo mai la a. Ka ku wai ki mea ko toka ke ai ko si whatonga i foku o kusei so ku ofefine. Ofefine koe ni o ku ko areina, ano nga ako ko ni Wilson Fonua. Kai ke ilo po ko ofefine ko ni po ko ha ko si opalpale mo ha ke ule atu. Kai ke to a feitu ko po sa ke kolosiki he. Kai pe ke ilo po ko ha opalpale ma. Ofefine. O tano tu ni ke ha ko. Ha ko ke ilo po ha po ke ma ya se ule ke panu ve afi me mo unga. I don't know why. Ano me ka whamatala. Mako kore pe mo ke hufanga he talamaro whanua pa mo lotu ka u. Ka pe ma hatala noa ha lea whiunga, ha lea mahino, ke talanoa ki talanoa kore, pako tawangi ki tu elangi. Ka talanoa whiwhin, ma pe haki i le soniai, ma ki ako, hango ulawe. E whangi fo uri koe ni, e tuku he o pe, e taimi ai tau tangata de na mausio ai. Hape ko ki whanau, na mausio ai. Ilo nei palpare ma peo mo family. And hopefully by God's grace, it will never be repeated again. Because the palangi say, we can learn from our mistakes. Mako tu ki ha family ai, hawa. Family ko tope wai palpare ma mo bea, mea mata remo fofa. O me palpare ma ai ke ope. Kake, o hotonga ko whaki mo ko me palpare ma ke ope. Ko kamata pe ko ngako si oku te hina ko ni na fa live pe ki mo ha pa tala no fa oli pe por kalama ne u ko haman ko fa marketing mo fa muna fa la yone fa muna fa la yone ko me pe fa oli pe tala no pe ko mo api fu mana mo ui ma oli mo me ke fa oli ta pe pa ko fa to de secretary as ko elo pa te mo ai a secretary ka whamalo mo pe ke to whiwhine ko tal manifest from the very beginning mo mahen mo kamata pe ku live always gave me a hand always ke to ko ni me ala ko whamalo la te ke to whiwhine ka fisio ko matangi ki nusila si po fefeka wale pe ko lave a feitu ne po ka ku whamalo te ke to whiwhine malo e po ko to be ko ko lave am ke eki ho ki talano to ko ni e pe ki me alere ya me ai o tano ko ni ko tano ko ni o fefine ko arena arena Fonua arena o ano ko no fakai arena ko tu o hoko palpale mo ko ni arena ko tu kahau tawako me ai whatever mistake let's throw it behind us and never to pick it up or repeat it again arena so ko lot to mamahi pe ko arena ki o pete ure au ka panu pa ko whakaukawa ko hanai ho tuunga he family ke rea mai ai ki ao. I don't know. Ka koe, ko hangula, o whapeke maha tawa ko nakia. O koe kakai u lea, koe kakai koe ke nau lea. Koe kakai u totonu ke nau lea. Ulu mo tua, ko tau moa ia, tau moa family. O whira o tau mea whaiki, na tolu kake hanga toka ngai. O tau te tau ka patau kiri son mi ai. Koe tau koe kawa, koe Fonua. Koe olowaha, koe taumua kawa, koe hawe Fonua. Olowaha, koe awhio anga ia oi haman. Koe hawe Fonua. O wau ko tawa pe whataumua ki olowaha. Koe hawe Fonua. Hautoka Fonua. Koe e ku olowaha. Kake, o koe whatonga e ke ngai kātonga mari. O nga tolu ku mea ngahi whau Fonua, whatu Fonua ne whai kunsalo. Te lahe u mea lahe. Ne hanga kunsalo te whatu. Kawai me foto to na bulave ka ne po se ku kui ai neki o fa hino ka me fai mo neki hanga hai nga tu aniu lai u me foto to ku sala hango ko haman mo foto to ta ma fakava me ka mata pule fai fatongia lai pe u me arrange e tai ne kawai e tau ai ko tumu aki e Fonua fa unga Fonua ai ta ma fakava o tau alofi ai hago ai olovaha ko hau toka e Fonua ko ia ku tau mua haka tahi ne o fai whalangi toifo e malo e Fonua o whakaonga e aho mari aho mari pe koe aho
tau ataha, Tokua, koe tahine talangofua, hangai hau e whanua, whalangi, ave ki tau mua, Koe awhio angai hau toka e whanua, talamahe tahine, koe Charlotte, whangangofua ia. Aule tahine talangofua ka papa, mo mama, Kone auso no tau wongofulu mataha, au te kai talangata, O tamahe tahine, tamahe hau e whanua, ave ki tau mua, ave ia o whahangakawa me hama, me he olo waha, Ka te au kusio koe mea. Taimina kusio he o wau. Ko na malbena e mau ki mari na ki whai e la ai tamaga e ka wako. Sata au ka kehe. Hao me whai na perspektivi a matu na umari ha moa au e pau. Ka ke fu mau ka mari e ka. Ko whai utoki nofo sio koe ko no wau. Me a mata me a molu malu. Koe whakahiki. Whakailo ngai. Haki i whine ko talangofua ke ne tamaimo ne whae. Ka ke talangofua. Talamahi talunga whawhonua. Ave ki tau mua, tau te holo waha. Pea toki whai o wau ko tope whai ke tui, ko whai e ki ai. Kau mata pure, me a kotoa, ko tau mua ki whewhine tonga talangofua ai. Kai ke whai ku polokalama, ko hano hingoa, nofo a kāinga. Ko bau kāinga tonga, nau tō leo si, they are rich in history, they are aware of everything, all these aspects of our culture, so beautiful. All the respect and exaltation given to a daughter. I haven't seen a son, but so far, all daughters. Our culture directed that are, good daughter who listen to mom and dad, all the way to the 21st birthday. It's given that very sacred place at the taumua of the taumawhakawa, the kawa circle of the king. That seed is saved only for the king, the ruler of the land. And all our culture is looking forward for the taumua or taolovaha. Our culture says, especially from the late, the Queen Tupoutoʻatoro, she was the one who arranged it. Given that seed, that exalted seed, the taumua or taolovaha, now is given to a daughter, a faithful daughter, a daughter who respectful and listen to the parents and follow instruction and a good girl. Our culture says she deserves to sit at that exalted seat at the very front. Well, I mentioned, I've seen every now and then all these ceremonial, beautiful, a scene to behold. I admire. I've been, drifting here and there, but when I come to appreciate our culture, when I watch all these things transpired, now I appreciate my culture more. That's one my urge for me, to look into our culture and see and appreciate it. And that's why my nofo akainga important to me, make that push, to preserve our culture. Whatever is not contrary to the scripture. Scripture should be always the sole rule. The ruler. Mea fua, koe wholofola. Ka mea guna whepaki mo whihangangai me wholofola, siaki. Siaki e whatata again. So ke kau missionary. Ito pa maha jangan atik whi whatata maari. Hau ka kau missionary, patau siore vai he fuatunga e ua. Whanongo mai tonga. Hau ka kau missionary koe ki tonga, neongo na e whio mea ki kau LMS. Pa mo siore vai ke mea koe haman, mo ui whatapui. Mo ui whatapui. Koe haman. Kau missionary koe na mai me Britania, pa mo Australia. Kau missionary o Siriana, Methodisi. O Siriana, this is piece of history. Kamata mai me kau followers of John Wesley. Wesleyan and Methodism, the same. Ko Methodisi, hingoa fo ileo Methodisi, ko fo hingoa ia, na hanga ki fo hingoa tau kae, ai ki kulupu whanga friends ko o John Wesley at the Oxford University. Tama poto na nau Oxford, pa nebe ni ki kulupu, na nau kehe pe nau mo ui whatapui. Pa nau whai ngahi
ai whatapu mo he. And pa ne hange ona tau kaya ki nau tolu ui ko Methodist. Ko ki kau me. Ta pepe hanga o maha fo ilea whakawhiofi mai ki aho ni. To kua ko ki kau hawa. Ko ki kau tama ko ni ki kau whia maoni oni. Nana mo ui whatapui. Ko Methodism o Methodist ko fo ilea I Britania na tau kai. Ko manu ki aka sonu wai se re. Mono ki peers. Mono ki whangawhereni. Ka ke. Haure me movement go sesi metotisi. Mo Wesiliana is the same thing. Whena hau tonga, ka te au my observation, hear me. I longa ai mo whakatapui, ke a haa moa mo pango. I mean, haa moa mo tonga. Whanau mai, this is, I'm sure, totally new to many. Tōtaka ko misinari tonga, tau sio ai. Nei whai tātātau, haka misinari, sio whai pake me wholofola, tō tātātau e ko misinari. Tau whai tātātau. Ai mo ngai u whaiwa whakatonga na sio na tolu, it's taimio ku interfere here e hamani, the two in the opposite sex. Tō te u whaiwa ko ia. Hau ko ni koe o hamani, u me tai kofu. Ko misinari na nau ki, hapete mo, very conservative and very sanctified. Ko uhinga ko ki kau peers, finga whakawhereni koe o sono waisere, they try to live a sanctified life. Mo ui whakatapui. But sanctification without Christ, center in Christ, is nothing. Neonga ne mo ui whakatapui, whatever. Ko whea toki wholau ka a sono waisere ki Amerika. He whea on his way back, then he met the Moravians, kau Moravia. Sio ke tō koe tauwha, nau haka mo tau pepe fui lea, lea whai ngofu ai, ta pepe ulo na fui lupi whatapu. Ki kila nau mata te nau mate. Mata e haia, e sanua se rea, ke kai ko niu, no mola pena tolu ia. Nau hiwa, nau himiu, nothing. Nau mate, nau wilifia na toi mate, mata se rea ki kakai ko niu, ke heanga pena tolu ia. Kau Moravians from Europe. Toki sio ka o tau mai sere, koe matei hau mai tō nuku mai. O te teki e taha kotoa mai no koe the end of the world, at least to that person. So mai sere ke kakai ko ni, now here tolu merino, beautiful. Alu lewa sanu mai sere hohori ki, alu nge o sio ke puha now lewa whewhi me kau Moravian, toki from there. Talo ni mo ui whakatapui me everything. Tamai sanu mai sere. Kahaka ni fo idea. That's when they recognize ko taime na toki his conversion. True conversion. Taime na when he met the Moravians. Kage, historia o sanu mai sere. Kago ui ngani. Mo ui whakatapui ko misinari ko na mai ko meibia. Mo Wesiliana. Reflectia I he ulunganga whakatonga. Te whakatata unga te musua ke kehe. Mo ui whatapui a kau misinare Wesiliana Asia I tonga. To'o te u, to'o ta u, mea ko tapene whakahiteni, nei to'o kau misinare. Nei me ua wau ku ngalo he ua wau whakatonga lahi ia. Nei mea nanau ki I wheke ke e motu po wha, mohe motu po ulaki. U mea na stawhi kau misinare, o ale pe whanau kau misinare u te whaie e whea mai. Whaie I haapai. Teimi he wau kanu koe pekia ko a te wita unga. Hau whoka misa peka me I Okalani. He waka sea mani, manoa sea mano o mai o te rio I hapai. Ai whanau komisinare, toi whai fo I o wau koe na esweo ke tōku, whanau ki. Kaike, they understood, kaike, koe lahe umehe culture ia, na e paki e tau pe, a pepe fo I rea pe aku, paki e komisinare. So na tō whi paki e mo I haman, mo lot whakaristiane. On the other hand, aina ko lau, mea ku tau whakamolu malu, tu he tau kofu, reflect mai ai mo ui sanctified life ai kau misinare Wesiliana ko na mai ki tonga. Toa te nau te tātātau. Nai tātātau kai ngā tonga. Ke mo ilo ia, wai kau navigators in their logbook, asa ina nau ilo na nau sio ke kau tonga, na nau tātātau. Whewhine mo tangata. Pako u keri kona na whai kona he ki whe nuku he tulu. Nuku he tulu. Maho kai keri umea koe, maho kai u nau flaua o ia, he ku kei tonga, maho peke wafta havalu.
u seti hai, u seti tata tau. Me tata tau u hui tofu u seti ko tata me seti tata tau ko ha moa. Ke ria ke no e tulu me ko ya. Pe fa mo ne be lau ko navigators, ko kai vai na mana no se tonga, tata tau ko tonga. Na to discontinue be when the missionaries arrive in Tonga. Okay? To ate wow ke ia na se ko missionary ya. O ke na in harmony no mo ha man mo lot fakalistade, they discontinue. Fe tatau e pa mo. Ko so ke ate ko I point out the difference. O ku ki molmal wange tau fakalistiane ko i Tonga. Ko ha moa. Ko ha moa why? Ko missionary ko na ki ha moa. O ko fo isiasi. Ko fo ikulupu lotu. Now we go London Missionaries Society, LMS. I go for society. So we can imagine. Mana ibe we go haman go Wesleyans, we go Anglican, o sasi go na Presbyterian, o sasi go na Britannia. They came together on now for society. For society go to London, LMS, or now target go to the island of the seas and take the gospel there. So we can imagine ki mawang e ka missionary ko na ki Tonga wa ko siasia o ko na ase nita na ko na ha ko na doctrine na to lo na muy tawaki ko on the contrary the other hand ko LMS ya ko society ya ta bebe ko te mai be havle fa ngofua se ti mama fa e wesilia na ko siasia wa no to katerine ko society se ti mama be lo ko me ya reflect como dolgo follow my story reflected ha moa tai kofu pe nau tolu ia tau mo no fa italia nau hiva ma ko mo tolu ko muy tanoa you see the contrast, you see the difference, you get the idea. Na sent or missionary na mai ki Tonga ko sanctified, baby conservative, ko missionary ko LMS ko society na nau ko ki ha moa they are more not really conservative. Na da baby ki more liberal ang na tolo more tawatain. Porque me ego to show okay fai pe ai o wau frahiten ya kon tata tau ko tata tau ha mo poko na me o ku haman o ku fai ha mo ko tata tau poko to ko ua ko ki tata tau ani ko nga fu songa imiti ko ha mo ta ko toto la hi faka uri ya poko o ku ta no ko ni o ko tata tau pe mo ko tata tau ka ko ngane kapau ko kita ko kristiane kita ko te ofa u ya sisu ka kita tata tau te lo kita ya you put your life at risk kapau ko ta ko ne fu tata ko toto la hi faka uri ya pa ko me ko ha mo pa ko to ko ua ko na tuia he ka ta to ko ta pa ko na alu to ua fenga tui tere te tu fa tu te volo ko pa pe ke to ua ko ta mata tau pa ko na to ua na tata tau pe a hango lave toto la hi faka uri e alu ya to ko ta it's like a duration of a week or two sometimes 2 weeks o ke ta fa ta pe o nga ko toto la ko furingi toto la hi faka uri e fai ko e tata tau you can imagine it's not in harmony with the light of the gospel mo ni ka missionary kapag if the body is the temple of the Holy Spirit does it make sense ke lilingi hafu toto pe me tempare o it's so hangolau but kakapau ko ke fi Christian mon fi luva ho mo wi ko ambassador for Christ you go all the way live a sanctified life it's not in harmony with the gospel ta fu kage mata le mo fa mani mo but it's not in harmony with the gospel. These are the things of the heathenism. God teaches his people to not follow the customs of the surrounding nations. Or apostasy and idolatry and worship idols because they always ai finangalo si o ga na tu ka ko nga na so na to ke u ha o ka tau ke ka nga me u surrounding nations
O koe nau kau tuia nau tau tam toki whaka vili ka Samuela, Give us a king, give us a king. Loto mamahe tau Samuela, Ko si hova mo tui, ko ha mo tui vili tui. Whakavili, give us a king to lead us to battles, Taki matoke hoke tau, soke uku mea, Kage, Loto mamahe tau Samuela, Whiawhola masi hoa Samuela, Atikala to mamahe. They're not fighting against you. They are against me. But they will see their folly and their foolishness. Okay? First king, they saw their mistake. Saul did not follow the way of the Lord. Okay? Then God finally chose a person after his own heart, which was David. Okay? And we went too far. Maybe you get the idea. Ha moa ki moa liberal ki seti maa kau missionary ha moa LMS unga ko society pe ta we no ki free kau na to missionary ko unga ko society from different churches ko kau tamu na mai ki tonga seti mama fa na to le ko siasi pan pena ta bebe na fa ka follow up na to pa fie lawa pe tonga ko tau lao o tohi ai ngai me au faka follow tohi ai o tohi tau lo lao ka tonga tapu ke tuhi ka tangata wala whawhewhine. Tapu ke kue whawhewhine wala whakatangata. Tohi ai. He koe neo, he kage mai ka wakalote ani me e whakamotoa. Yet, that was the will of God. Light from heaven. Ne whimau. Tangata ko tangata. Whewhine. Owe hafe tangata hafe whewhine. It's, it's a controversial. We don't want to go that route. Argue. No. I'm just saying that we saw the difference. A arrival of the Wesleyan missionaries versus the LMS missionaries in Samoa. Maybe we'll get the idea. So let's go back. And my emphasis is always talanoa I no whakainga. Man meri ki whine mui talango fua hanga tau culture o exalt. Whalanglangi ki whine ko ya. Tangutu mai me mua mi whine. Pako whiwhi ai. Kake, maha kusai ki whoki ake ku mea. Ko tāno koe ni. Kake, maha peo maha tau ki ako naki he. Waka ako naki. Ko hanga peo ko te point out. Ai mea peo tau ilo pe tau tolo. Sometimes it's just puria to pay with just too many things. So we cannot really discern and isolate and verify and see and see that there's a message there, there's a picture there. Ko whamana na dono ke mea mai. Ko ila fa lo fa ta no a ko. Ka ke ko e ha ko. Ta no revo ko so ki family, Pa ko ta no ko ni ai matu ko mamahi o fa no family ilo ko fe no foanga ko fe me ke rea ai ko fe me ka pate ta ta ilo no foanga ko merino ate family pa ko ia arena fa no me arena ko ta no o ku ke ta pa ka me ko rea ka panuve to ha me panuve ke ne rea fa no me arena. For your information osi tohi au me alahi me ko ulai vi o tohi kato ka very clear ka ku kai pe ke mahino ko arena ta mahino pe ko ia pa ko pe ka ilo pa ko ha ka business o ke tori mo ai kape mai au ana mo se ko hinga ko Wilson Fonu kape au he ka ke ilo pa ha pal parema ke ilo pal pare one thing for sure I want to remind you Alena kape ko ia fainga ta not me. Why? I'm carrying the scripture every time ko ha fola te fola. Ha fola ya toho I mai e tau tono no. Nga toho hanga identify mai tau tono no, mo tau telefua fa lau mali nakedness, spiritually naked. Sin is a disease. Sin, that's why we need the robe of righteousness. The white garment. White garment, the robe of, the righteousness of Christ is likened unto a white robe. White robe. That's that is the, how you call it, the righteousness of Christ. All of us, without the righteousness of Christ, our sin, God look at us, leper. We are lepers. We have leprosy. We have the disease of leprosy.
Because in the Old Testament, even the time of Christ, sin was likened unto leprosy. So God, in the eyes of God, we are ugly. We are lepers. But when we surrender our life, we put our faith in Christ, we surrender everything at the foot of the cross. Now we are given that robe of righteousness. Now the Father look at us. We are perfect. Not because of us, but because of the surrender that we have surrendered our life to Christ. Now we are given his white robe, the robe of righteousness, the righteousness of Christ. Of you fi pulia lewa tau tere fua whakalau maari. Sin. Sin. Tau tere fua. Ko ngako ngawe sin. Kage. Pa koe mea ko whamanata ko koe o whiwhine. O ke kape atu koe ka kakai mua mea pa. You know. E ki whangata awa o kape mepe ko a te wholawhola. O te hanga o behe atu. Ko tau siapa ki wholawhola. Tau ki hahakai. So you have dealt with so many people, porque fai te riha pe koe ungahe na talo pe tupa koe me ki taine rebellious koe. Tā ko fai koe rebellious koe fau au pito. Ka whanwhanongo mai pe, ungahe te kai ke rea ka koe e ulumotua. Whanwhanongo mai pe ki o tamai ko au, ungahe koe, as I said, talo tupu mo whanongo he lotu atu a mo lau wholawhola mo mea koe. He pau alo he loto whare mo whanongo wholawhola. So, somehow, by God's grace, I'm enlightened. I am enlightened, have that gift to share. So whanwhanongo me pehe mau peho ki mea aunga. Talo ho, fei tuu ko toa peho ki loto ko, hako, tuu ma peho ki loto everywhere you go. Ka whanwhanongo me pehe aunga peho tānoa tu. Unga te kai ke rea i ko ia he hamane. Ulumotua. Ke unga ki lava ki tutuivo pe ka koe. In the realm of God, never. God always put women under the rule of men. Never is the will of God that women ever ke ki alake ia o psiolalo ke he. From the in the Garden of Eden, man always the head of the family. Always women, always go for itautea me ang megatua. They can live a submission life to your husband. Tautea unako kokoe na ke fai ahi. Therefore, kokoe te ke hako. Tangi o toa ke tala tutune o toa koe me garden of God. From now on, man will be your head. Pa kokoe, you will give birth in pain or in agony. Te ke whanawhanau i he mama. And God cursed the land because of rebellion and sin. And God said, in order of God, man always. Kau te tātāna pe no whiwhine te ke sio pe o te tālana te wholawhola, pa ke sio le vai reflect le vai ho moui, you are rebellious little daughter. Ko mea e kou ke lawa kape mai ka au kou ulutea. Kape, talu ho moui pa ke pe mo keisi, te tātāna pe reflect ya tu pe talu ho kape au mo KCE. Te tala noa te kape au no fulahi kon ko koen pa o ke kape pe au. Te tata noa pe au pe ki ho whakaukau. Whai aka taha ke, not me. Unga te onga, hate wholawhola, pe ke sio rewa ke, e maua hao ki ako naki. Unga na ostohi atu pe. Mea ako ta peu ke whai o whiwhine o ke whai, reflect. Karilona ke o lungai. Ko hae loto whare o ke hau me ai. E o whiwhine, ko te tala noa tu pe. Pa ku hākot. Ore pe so toi pe huhake mo anti pa u famana ton ke anti kon ko ta ani nusila anti ka jo ilo koi ala ta ki tonga ke he ala ko ki tonga 2012 or e ka tu a ko fa set me tu hange ko ka more mo u mo tu ane ka ta me ka ke fi hanga bi mate mo tu a ta eki et ko hingoa e le whaka whakariri a ke te whanongo ke hingoa ko ia. Nā ke li ake o ngō vai. Pa ke alu, ko whene na me mate, e seta, talo alu ki tonga mo he, nā kai nā whakalala pe ke o te ke rea mai kau, so ku ke rea mai pe ka kau, ko ni alatu lewa.
Talo atu mo tauhia mo vai, he? So ke toki asi mai ko fena ta ko to na bibi mate, ka mata ke toki asi mai. He? Ka ki asi ko ka mafi, o nga moloki ko e mafi. He? Moloki ko e mafi o tai aonga. He? So fe mate ko mafi ke toki asi. He? Toko hai man. A Luciane ko ko ka ke to lava me ke toki asi. He? Alu o rea he family tonu ke rea ai. Ona to rea he family ko rea ai pa ke to ha rea ai a ko e setai. A ko ke teke mai ko ne umea ko ni. Alu o kumi eke ki ho kari loa pa ko fe family ke rea ai. Ona ke to rea he family ko ni. He? Mai da to seta. Holomu yo rea ke family ko ke rea. I don't know you. Na ke toki tolo mai pe ku me osi manava e tangata iki me bea. Ha ore waka iki ki hao kai lao. Talo ku tau he tau ngo vai talo ku tau ngo vai mo fai fatonge ko vai ke to ha we nu se pa ko to ai pe ke arena ko ke kamata hoka mai ai pinati mo puaka mo ha alu orea he family ke rea ai ko ke rea he family ko ni he se tai holo mu alu ke ngari ku ke alo lotu ke kakai lotu ke alo mari ke be alu o fai lotu ke sai mo ngari le rei o te ha orea no ai fit me ko ke rea ai okay, fogo me ka koe o fefin. Pa ko koe, o nga ku mo ha ko me pena mo fai eseta. O koe arena ko mo talo mo kape mo si ola lo ka mata ni wa he ki. Ko no mo fai pe me tatau pe. Pe ko alo mari o lotu, pe aliliu, so ko ki loto fon ki loto ha ko ni. Ko no ke fai pe. Kai o loto me mo ai mo fa now pe aliliu. Now you become a mother. You have a heart of love, you longing to share the love of God. No hate is still there. He se ta finau, ke al holo me hate. Ko hinga ko toi be pe ka rino kom. Oh, man. Is God glorified ho me ko fai. Is hate ko pa te lava o tai to self e lava to hate. Ke fehia pe ko yau he taimi ko e mo kape mata ni wa mo me ko eseta. O ke fai pe na on ko ke mau ke mo ko puna. Ko pe lava tuku ya. We get tied to old self. Old past has to be buried. Now we live a better life. He se te finau menu sila. O te hao teke me whangita mai ki alu o rea he whamiri ke rea. O koe ke rea koe whamiri ko rea ai. Pa teu tata noa pene ka koe arena. Arena, ko whakaala au pito ke rea o ku ke maho inga pe ka ofa tu ai au. Ka ku ke koho ka koe ke ora puka palpale maka au. So mai ke ulutea ko alu ke kolosi foi kape au alu ke kape au he so e poni ai ko kala me ke ha ko kape pe ka ke le po ha me ko ha ho palo pale maki tahini ko okay do ala ki so snapshot va pe so me ko ke o tohi pe urea aki o ka pe ke mahine ka ko talo e feto ni aka mo nuwe tonga ave ne umea tafalani everything how ke ni polkalama a olaki pe ko programa nuwe patoa te af me monga pato to koni from there faka papa ko to a niwa top tap ta fahi o se faka papa te fisi how ki fe man ki awake ani ko ne fanga kui to tongi papa polota nati pamu uka mea to tongi mo sima u mea ko o si tohi au ia ko ke seifo ke complain ko ka nuwe I have a right ke ta no ka nuwe ko toko sisi ale ko mea ko ke le pa pale ma le au ka nuwe tale manga au me toka pa hau ke no toko ni ia lahe u mea ko ta ka nuwe ka be vai nuwe I have a right ko matala no so ne foi hopo lahe u mea advice ka ke mo ne lohi aki ia kai ku pa anga fa no me arena ume I have a right ke umamahi ane kai pa anga mo lohi aki iau so ne foi hopo pe kon ko o pala ku me kon ko fai pa nuwe hai ko aleina ko o hinga ko ku hopo mai ku pala ku fonua tau fonua mo kape ki fale lahi me ko ke ilo ho mohoringo mo varenga ngau o ke ilo he aleina o ku whakamā family he ngau ko na afi be bunga ko ni pala ku ko no fai mo loi ke mo this is ko mission ko no ke fai te hina ko an ko no kai ke o spaya le ko ko masi te hina ko tali pe ke ala te maka fika nima an ko na tali ko kore ka ko i olunga pe i he tui ko ha ko
no whakainga. Ai, peke ke pehe mai koe ia. Paku, may not be today. Ka kone taipu ka te aloha te ke manatu ka toka atoa ke mea koe na osi. Lea toa tau ke te, lea toa tau ke te. Sang, arena, ka tak, I have a right ke tala noa ko kai ke ula pa koe, ho palo parema, ai ki moho ringo ko koe. Whanongo mai ko talu peho o tupu hake, moho ki loto pe, paku alu e pe moho ki loto. Whanongo mai, saka umea kono ko tate, holo e to leo he follow la hutatu. I have enlightened my eyes, ke usio ilo whihalaki. So, o ngā koe ki sio ko ilo o whihalaki areina. O ke whakawhe tau pe koe wheitu ke heke, pako whamanatu koe koe areina. Foki ke kari loa. Foki ke kari loa alo olunga i ke eke pe ku ke kau he rea mai ki au. Alu ke kari loa eke pe ku ke kau he rea mai ki au. Pa koe kari loa koe te ke foki koe ki au ngahe na rebellious pe moia. Whanongo mai areina. Na kai ke lota tua ke mari koe a kari loa pa mo tamai. Ko ia, Na lahia mo matua tua. Whapuku ho tamai, o se kai te whapuku iwa mo taha. So, umea koe na tātu koe o te ke rea, ko rea pe koe mama koe tohi, te ke siore wa ilo u whialaki pa ke O se koe ia, aluhaka e pe koe, mo ki loto whe tau kai pe ke lava koe ia, alu oha mo toa ata, ka ke alu pe o whamaa vai vali pe he polisi tatau pe. Koe ne whamili mo ne whanau. Ai e ki pepe ulaki, whapuku ulaki, whapuku ua, whapuku tolu. Koe whanau e whiha, ho alu o whaau mo tua koe ne whanau mo ne mari. Sewa ko ki mo ui. Ko mea ko rea ko koe, alo rea ki hataha, o te ke rea mai kaho te honga ate wholwhala hulu hui. O koe ke lava ko sio ilo iho whihalaki. Ko mo ui, ko riko, mo palaku. Ko ke lava ko sio ilo. Ka ke, koe o hokau, foki ke kari loa, o eke pe ku ke kau he rea mai kau. So ke, whai e ku polokalama koe mo kutehina, kai ke rea, koe ke ila puka hau, hinga puka, what in the world, how in the world, nofo pe koe hoka pe au. Kai ke whiunga mo kape, talo mo tupu, mo whae, mo seta, mo kape, mo siolalo ke ki mata ini ua, mo mo siolalo koe kau keisi. Kai alo no hi nai ni malu ku ke mei o ke fai pe fe hi ai au mo sio lalo mai ka ha me motu. Kai ke le ko ha ko ho pare ma. E ko lau foki ki kari loa o eke pe ku ke kau he rea mai ki au. O stalatu. Ka pau fe ma wa taha ha me aku tokanga ki ai. O koe ulu motu he family. Ko fa no family. Pa ko au ngai polo kalama ko ni. Anga ko ki polo kalama no fa kainga takita ilo no tu anga takita ilo mea gurea ai takita ilo so ko tala ko tala tu ene feunga hena if I say more ko puri la lombo nga o puri pe feunga hena I have the light my eyes are enlightened by the scripture I can tell right and wrong good and evil, and bad things. So, please, my daughter, please, leave me alone. You don't know what I'm doing because you don't have the light of the scripture. I see danger in the country that Avmebunga is doing to the nation. He is shaking the nation, and the nation are fighting in war. Unnecessary war. People are cursing off, the royal family and unnecessary. If he was in his right mind, before he accuse somebody, he will make sure there's a solid evidence. When he brings the evidence, no one will just be quiet because we know it's a hit case. There's, not even a day. Give it to the court, judge says, guilty. But, he's not in his right mind. That's my mission after him to remind my brother, you're not in your right mind. You are stirring the nation. The nation is at war because of you. And all the evil you have done.
all the lies, kai ku paanga, mo loi mo umea mo whaka, mo tā mate, ko wholahe te umea ko ia, kai peke lava ko te nā ko sio, kai ke, o koe ko tānoa nā, tonu ke tānoa ka me, mo ko tānoa nā ko ki ofe fine ko ini, kai ke ula po ka hano pare ma, hala ke urea at the first place, ko ia pe, ko ne hua ke pe hua ko mani ki anti, na e pusi a ki i mai, pe fulahe ke pe o alu e pa. E ka tiko ke tangata eki, he ku whai tangata kalo, kanko ka lua i he. Kai ke ilo e poko fe, Mana ke, kai ke mata mafi, te kai ke kaya mafi aha o mei foi pani buka o konga maa, o na ke. Fe toki mata ko mafi ke tuka asha, ke ilo kana ke asha ni ke mo ui ka moloki puka yo o se peho mo ui e. He se ta finaue, o te ke rea wrong person, na mo tā, mo kape mata i niwa mo in the past, o wha, o alo tu mo riliwa, Mani mo ki whehi a pe iau. Wow! All these decades, years, mo ki whehi a pe iau. Wow! Wheunga pe koe konga ina, Ko mo te hoka mai pe, ala to osi lewa, Pa mo sio lewa, te uosia lewa, a toa koe na umamahi i, e uesia. Holomui, o whahamo ngā, o whahanga ue. Ka pau e whai ngā ue ni principle, everything you do for the glory of God. Of course, hanga ki vewe line, but I know hanga ulau from the beginning, brothers and sisters. Koku ki fō uri. E ako e tau tangata, mo e tau tangata, mo e tau tangata, mo e tau tangata. Oia, e seta whinau, ngā ue ko tapeo ke whai, ke lang ia si hoa. Ka ila mga hopo i whakila me pina kai paka ai tāma hama hai. O wha mai o lea whatatau ki o matu o tua. La lahi o whanau ke matu o tua. Tono ke matu o tua me whakakaukau, matu o tua me rea. Te rea, hae te rea whai te puaki. Mea nia ku kapane hena si suok ta whaaki tene whi whanongo ki ai. Hea reina, talo ho mo uia peki i rebellious life. Si o te peko mo tu a polisi kwa no mari mo family. Whapuku laki, whapuku ua, whapuku tolu. Kwa ke lupo whapuku e tolu pe wha. He mo tu a mari tatau pe. Hea reina. Kai peke ke pehatu koe koe hae fuakawa ai mo tu a mari, polisi. Kwa no whai fuakawa mo ne whanau ke tauhi. No. Paka a talu pe tupu mo rebellious life. Then you live an ugly life. Fere a kakai wata ataka ke alpo koe whaapuku pe ki tahine tae ako naki i ko koe. Toi whoki ke kali loa eke pe ko hai kuke rea, pe kuke rea mai kao. Ape mai noat. Ango lau, that's part of it. Ko toi mapoi mai pe kone, alatu pe ko ya, kone kovi au pito. He areina anu ngā ki koe Wilson Fonua. Ko ia. Ako e ose ki whekai wawini. Mena toangi ai. Poko waho lau. Liko ki fō. Rea ki ngahi rea whewheka. Ka hangau lau. In the future. E tau tangata te nau hao o haman. O whanongo. Pa nau sio. Oh. This evil happened in the past. Oh, okay. We'll adjust. Let's do it better. Let's not repeat what they did. What they did was foolishness and ugliness and filthiness. Lord, we will try to avoid it. That's the palangi say. We learn from our mistakes. Koe uinga koe ku programa ko ni. Tohi e pia koe hamare. Koe hako no ui mea. Nofo a kāinga. Arina, koe whakamamafa mai emphasis nofo a kāinga. Taki taha ilo no tuanga. Ilo he tamai whiwhine me unau tuuai. Ilo he tamai tangata me unau tuuai. Ilo he tamai tangata na whatongia ki unau tu whiwhine. Tamai whiwhine na whatongia. Te ulate ki mea. Ki mea ni whea tupa. Whamiri kon mea. Mea ko mana tu i man me ria i o manatu mau peki ai. Na e tā iau he whamiri koe ni. Mea koe ko tātou. Tōku he aluatu o mou sio reo ko mou tae o wha. Tōku. Tōku. Na e tā iau. Ko ngā kona hola ki te whisi. Ko kei kitia. Ki tau taha tolu. Tōku ho mou rea mai he te koku rea tu pa mou sore ko mou palaku. Tā iau ko mohe. Tā mohe iau. Oua te mou rea mai.
o te mo rea mai he te mo tonga fuke to mo tai o fa mo pala kupa mo to ma le to he lalo takapau o mahino te ke mo fratonga e mama light in my eyes o go hulo yo ilo tai o fa me ofa what else you want from me ko her tonga hulo ia tu tuku he te uesia e ku tangata ko na ofa ia tuku o tia. Saw something there earlier. We was daar to fast maar wij, hè? Kapaya ta fa pare, te bla bo ki hamar ki to la pare kapaya ta fa pare. Wata e lima ki pare, ka ka we. Wata fa pare. Moana te ke fa pare. Ai que pau be uma pare. Bebe ku te hina ko te o te ke fa pare ko smui. O boa. Vale, coisa muito.
in my body. Because you move your osbe. How like that? I make us move our body. So when in doubt, just say, let me talk to my manager. Fetch yung ngong. Sa yung ngong nas lahat ka akpare. Ay away. Ay away. Tari ebe uwi manawa. Very, 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 very unfit. Unfit. No bueno. Mucha baile. Trabajando ahorita, hoy, mucho trabajo. Muy poquito dinero. La cerveza, dinero, ¿eh? No, bueno. Mucha comida. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Jesús, la Cristo, solamente la Dios. Son la escritura, son la Biblia. Muy tari hui, la ia. Ato e fa malo si mea mai. Lawa e bemo ki hammer exercise. E pongpongin. Hey, sister, tu e lau mai mia, eh? Oh yeah, boy. Osi Mia is done. This is the farewell song. This is it. The session is over. Opa pena haki hako laki. Matau ki marere. Me ki vahe whiawhini. Pago lau. Ki fōu liko. Oh yeah, boy. Koe fuku tahinga pāngai no haku me masiko che o malo che. Man, koe fuku pantolo fia. Whelau be, alu hoa ka riaki koe chei koe ai pangalahi, eh? Oe, tako awe u riaki, tako saipa chei. Keke, lawa ia e, whiawhiri, lawa e bembono ki haka ki whamaresino, eh? Ka mou mea, eh? Maro, God be with you all, may whatever task of the day, may His grace be sufficient to sustain you all, and give you strength to obtain the means of, fulfill all the chores of the day, especially those who are going to make it to their workplace. Drive safely and wear your mask wherever the COVID-19 is rampant. Monuia matoko ni Amerika whanki city state uta. Oku, there's peace in our midst. Mau ke yori pe matoluia. Motolo kona ufeitu kona umea. O tokanga, tokanga ke. Kage. With no further ado, malosi I mea mai. Tawange eik. Soko tupo. Naka I whea I pe tupo ke tukas me bene osi. Osi wa tauwha le koe tupo. Talanga tā, O watu. Tahine ko malovina katoa. Malosi afe mai. Koni ko talpeni laiva ne po hao e beia ko tepe ko ala mohe. Atunga koe alu follow Mrs. Right. Pe hao whakaku hao put my life in order. The life is scattered. It's a mess. It's a mess. Hopefully by God's grace it will Mrs. Right will be found, will be located sometime soon. Hopefully by then I'm still okay because some things are not in order in my brain too. Not only my surroundings, but now it's up to my mentally. It's kind of scattered too. Tu e kata koe kata pe mai. Sis taina malo si yafe mai. Magu lava e tau se sini. Au toki whelok hatai me, koe whole au, kone pe koe ki hiwa ko, whare oi atunga kai la ko pe me pe whawhenenge tuke kokonomu kai la whai, pe koe atunga whare oi. Kake, malo se muafe mai, mo mea, kone ko malama mai aho. So koe, my local time here is 6:33, kone ko si mama matu ai. Koe, mi hopo la ai, Malo si mea mai, mo mea. Bye.